Warga desa Dauh Purikauh dan Pasar Barat duga Selasa 7 Desember mekesiap dugas ninggalin andus warna selem bekupuk. Mara iwasina sagetan andusi ento uli kudang sablon ajak paon dagange di Jalan Nusa Kambangan, Gang Bara nomor 4 ani kebakaran. Koordinator Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, Ana Agung Putu Sujindra nyelasang. Kebakarannya itu sawetara jam 5:30. Awalnya anduse mekupuk tinggalina ajak wargane sanjane entu. Marit lusurine cek gudang sablone ane kebakaran. Apine ngangsan ngedenang. Nyah apine ngelinggang, wargane ngenggalang ngelapor ke pos induk BPBD Denpasar. Ada 5 branwir tunange nyiam apine entu. Agat apine sing ngenggalan nilap di sampingne. Api marengedang matiange sawetara ajam mekelone. Sugi ane nalahang gudange nuturang, kebakaran tapsire ulian listrik kongslet. Apine prediksine pesu uli ruang print sablon. Soalnya kabeli megaburan gati sing sesuai aja standar nasional PLN. Ulian kejadiannya entu rugine nganti 50 juta rupiah. Tim Bali Express ngelaporang.